farther from home but close to our hearts. Nanzo ne yu le sata ring yang ning la nyewe ne zu shi la zamling gi mimbor che shwe gi gena mi ma chi tun ge gap gi da jo tang ze shi khang ge chane chode rang wa la do re shuk che ru do thang chi si le gong gi ge chi chode rang wa gi logor nye de nang la chi tong gu gi gu chu go gu ne song ta par tu lo tar cha ring chode rang wa la do re tong king gi ge gap khong su ten ye chwe lu gi tang yu mi ri cha ne nang ba thang kha che yishu chwe ba chor dong de yang yang che ye. With us today is Kusho Goluk Jikme, a Tibetan Buddhist monk. Tiring nganzu nyam tu pyogi nabe kinduba Kusho Goluk Jikme la ye longo tunju la nyewe ring pyomi mangso to gyana shungi duksub chenpyo changnyo che ye Kusho Koran zuen du chuwa tang kongi su su lungbar gyana ki wangzin chewe to la gyoncho cheba la tenne dukchong nyang ye Koran chir gyana ne chwe tar ye be kabdir pyomi tsu chwe de rangwa nyam len tang rikshung songyub che yu le do na shiba re nye Kusho la shugyur keran dir peba ni nganzor che dong shik tang keki ngwe ne rangwa che tu nying top tang langcho zin shiba der gana chibu chung. I say to Kusho, we are honored by your presence and we admire your courage and your stand for liberty.